how about the bar attention TV so wapom say me do board yasese ode enkwa achemina ene masan so ye free me free na mabana me ni mudi nkomo attention TV so wo hwe me yi eni bisa se wapom say enim se ohu yeda obade ase okwo adwuma so na wahwe ho so ye ne asambe na eda epono so yasemo obi abodwe se no kuha no se share no wape bucket bi na chese wasensuo na wode asi wode oni enim so obi de basa na obi de enam ekwan so nde ne singa na kure ne ya boabo ne kokoko ai se doctor ai se kwaye mu no anu odin ankasa ne mu oduko no anu odin eye reverend owusu bempa ensemu e ba ye reverend obofour ene wo twe knife to sai se wanya bread knife brodo no de bread knife atoso no twe ka ebe be se ye se ne ode aduro na na strowe na de be no na onim se ono so de nam kwan so ba we de ni die ma okon ni die na ni die ma anya me ka ni die ma ni mpa che so no na kwala e na ba abonten the church member ankasa be dress ensem wa be ensem so che se wo se bibi de be ehye be ehye kona che se ode ye de be ode ye eniema che se ni enkrofo kwara nye chim kon na de be head kotu ye chine na pekro mo yen kona mo yen kotie eso obo o si anya wodan OBOFOUR wo se papa bempa onye ode me papa bempa obi anim say oye bia na entwa ye me ba be kan ye me to no asem de enye papa sese wo ba na wo ba be kan wati ase aha enti wo OBOFOUR no ya hwe wo sa de o pesa wo ya na wo ye papa no ni America so boy acho enti no OBOFOUR anopai wa be bubu be kasa kwa kasa ntwie edidi atam OBOFOUR wa wo sika kra mu ni ba na me hia ni ba wo hia ni hia for do se ne bu ade OBOFOUR hia for do se ne bu ade e wo asase wesu na wo sika ni anka wo su wo sika why o deals anya kakra show botom usu mu ade na me na nka me mu ade ma wa na OBOFOUR so so nja impanifo atem didi ayanso ye nja o e ma ho nto do na nto bu kakra asembe what you see me pa cho mun share video no OBOFOUR mu she on fe di pa nya she me so OBOFOUR mu ade ehia no wo nani ble ya da fom a wo ne ho a later wo hu se oh afi de wanya bibia hye ne boto OBOFOUR mfa enipa ba nya hwe even pomo mo rise no fra no onfo mo nya hwe OBOFOUR wanya sika e se obu pani mu na obi nsu bu because de obe ya no enu na obi nsu be hwe so de bu na wo de why wadwin se wu mbu ade why wadwin se onfo obi anya hwe OBOFOUR nkosi da be na obe tutu nipa num obe kika se ntwi wo na wo bu bete be na wo papa odi ade wo ayi ye friend sa santima mu kura enka be kasa wo te be sa anasa wano ate che hwan ha wano ate che hwan OBOFOUR wano ate che hwan bo modi ane su enyansa obo jatem didie neja ka se ntwi mpanifo bu pani ubu pani ayenso ye beba bebu wo wenani mu chon ana mu propaganda na mo asase na mo ye no si ye beto aba mpesa mo kane hye na ne nkwam hye obehye no mo ontimi hye anase ontimi nka ho asem nanso OBOFOUR ma me nka asem nkyero wa de wanim guase edo so che wusika wa imagine hye wa bela bom na hwe sika kakra wo nanso wanim guase che wusika wanya because wo ankasa no wo ye nim guase ni wo mu nipa enti nipa ebe hu nyina nso mu enipa ebe hu mu kete OBOFOUR said ya ayi OBOFOUR ba andiwei a disgrace wa brabom and na wo se mu ofa na ye world cup we dey emfa ye hu obesa de fofora ba yesu ye betie bi na ye koso na ye di hate forever and ever akunkum nipa ni OBOFOUR senya nipa na wukum a usuro andi OBOFOUR uba andi no unsuro no a
eso obeka wo secret say odo wo secret beba abonte a enka obofo ba andi we nka wo gina no so ne papa we kwakontokwa ye den say ka wo gina oba andi we so ene papa owusu be empower no ma wo ntoma da mu da eka wa asam kra de fa ne say ono ne de ne ye otan na de odi wachi ne de wo ya watimi de abetu abonten o de abeto pado ama obi a tibi no me pese me bisa wo say wan kasa no one no wan ana yanum guasiafo de wo ye wa ma obi ahu say eyo otan o obofo de wo ye wa ma obi ahu say papa no na mo pene de na atofo wa ma obi ahu say papa na mo tan no say me meti we obi de manum asamba e bia na ye yawa na me di obi anipa ho ena ma me kasa e ma ne e bia tra so a empo obi di betimi di aba abonten enu so nkyere say papa no onye oba wo obofo papa ne nya oba na wasole abekoto na ase atwe han ase ya atwe wonsono ase ya atwe wonsono afa woto obofo de awusu nim bia o de ba abonten a de nyame ahira no no yemu na ayo de nyame ahira na wahira no me ana da bia meka no enipa opese wu nipa su a hwe nipa su se de na papa owusu be mpa wote wo ye very calm wo ye wade kwa you don't know because on fa ma bonten na wahu won so de wo de beba betena bonten aka mo obi ate enti ye hu suba na obobre de wutimi ye ahye wutimi tetu suba mbo ne ekita wo ayi andi di beto abonten se wukunkum nipa no enu na me di ato bitiri ma mehu se wunye nyame nipa wo obofo andi se wukunkum nipa ede na wo kafa ho andi ka cho se wukum nipa wantimi ama abonten amayiwa no because na yampa andi se wukunkum ma ahwefo me sa makwa aba ede ba attention TV so nwam kotie ye no mo amasoma ene ma akoso o my Ghana na de bia mekoso akase emai mumienhwe ye husu ye na machinchin asore mafaha ene me miracles ewani eden de bi o oba no kura bitimi kase nkoja masotim tese osofo no aben pa aben un pe nkwaje ope waben ene waben na de mo bekọ wadre na de mo akwa hakugu ene mo amaso ne ekotie no eye reverend obofo a church member tese na sorry ba a one ne ye de be esom e wono ana so nyeso obeka nsem e kwan a papa yi efa so e de yi nkrofo efri atiasefo asase so ne okon ne chim se koda wachi ne gum se gegra na ye se ye de mo ne ma akoso e wo ewiase wo ha hwana mo ye tutu wana mo esi baby papa ne me bia emo anu atwo ho efri ho ukona oni osom bi e kwa kosom a wo hwe mo nkyerɛ no wo hwe bibi e wo ho na se wo do oni tufom na se emo awa madam bra minu ya be mam papa na watwo ho boko na wapebe fufu na onu makwakobo na maso ne fefefe meda mase samo jembre na mo hwe mo am PSC na natele ewo attention TV so makra mo da sene yesan ebebo mpunimpo ewo attention TV